Republika Srpska Krajina ima oko 645.000 stanovnika, koja se sastoji iz sljedećih zona: Istočna Slavonija, Zapadni Srem i Baranja, Zapadna Slavonija, Banija, Kordun, Lika i Sjeverna Dalmacija. Imamo odgovarajuće snage i sredstva da odbranimo našu Republiku Srpsku Krajinu od bilo koga. I zadatak od Ante Starčevića na ovamo je bio zadatak hrvatske policije da se srpsko stanovništvo protjera, iseli ili pobije. To je bilo i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu, a to je zadatak hrvatske policije, evo i ovome najzadnjem ratu. Ne mogu se sjetiti koji je dan bio, dan kada je kompletan naš krajiški narod, ne znam iz kojih razloga i tako brzo, napustio kompletno područje. Za dan i po palo je kompletno područje od mora do Veljuna, znači dalje od Slunja ovamo. Jednu sam noć išao po zadatku po ljude da ih prevezem iz položaja na položaj, na bosansku stranu Vrnograč. Naišao sam na veliku kolonu izbjeglica. Ne, niko se toga nije nadao, to mogu vam otvoreno reći. Niko se nije nadao toga. Svak se čudi zašto je to. Čujte. Na onom dijelu moga fronta oni se spalili nekoliko granata. Izuzev od što se tiče Teslingrada, tu su Novali, tu je bio otpor. A ovdje kada što se tiče od Medaka, tu oni nisu izuzev granatiranja. Bio sam malo šokiran, vidim kud taj narod bježi, ne znam kako mi je kod kuće, kako doći do kuće, ali po vojnom zadatku moralo se dalje.
Ja vidim tvoj. Pa šta radite u Ukrajini? Rekao nam je milicajac, s obzirom da Pa kako se tebi otkaz, reci pa na barrio da idem. Vidio sam da tu više nema nekog rukovodstva, da nema ništa i samo inicijativno 4 autobusa su napustili u Tazinsku krajinu. Sama sam, čovjek mi je poginuo u petak, subotu sam zakupala, u nedjelju krenula. Vjever me dovezao Stričević tu i tu me ostavio dolje 15 km udalena od domova. I ja pitam što da radim sa 4 djece, veli ne znam, nije mi briga snalazi se. I ja sam onda ti ozdo vukla djecu i tu sam do 8 dana i koliko se treba još da tu bude. A nikog više nema, svekar umro, svekrva umrla, mati mi umrla, sama 104 djece, beba 9 mjeseci. I rekli da će biti autobus, sa svozda došli i sad trebam ići na trebanje, ne mogu nositi, imam nešto stvarčica. Mislite u Srbiju da idete? Pa, a gdje bi ja? Tamo se preteknu naši ošli komšije, bar da imam njih ono, velika je gužva, nek da ima, nek da nema i tako prolazi. Niko ti ne vjeruje, jel bebu imaš ili nemaš i tako se mučim. Oj, bez ženic ne pusti me, teško mi je. Ostatak naše milice vidim da njima formira tu kolonu, vidio sam i umčukora nešto. I šta, u koloni, tu smo. Pregled autobusa, njihova policija, uredno na nivou, dobacivanja sa strane. Sjedo, sad i Bush večeras pil. A ne znam, nisam rekao ništa. Stupi! Nailazimo na prevrnute traktore, rastrganu robu. Traktor na traktoru, prt na prtu, u kolonu pomalo, do gline je bilo u redu, na izlasku iz gline u mjestu Prekopa, čuvenom po krvolocima iz Prvog svjetskog rata. Stoji kolona, gospoda demokrate idu od auta do auta, bohtaju ljude kroz staklo, razbijaju stakla, primiču se i autobus. I malo se nakrećem, čekam svoj dio, stavili smo jedno 5-6 sati. Dobro bilo do ujutru, ali ujutru za kuruza od ovolikoga pa
do 80 godina trče da vidite četnice, podmetnice, da vide tu zvjerat. Vuku vile, vuku kamenje, vuku što povući mogu. I tu sam imao nesreću, mali ustaša ovoliki, možda ne ide u 5. i 6. razred, istrčao iz kuruza i razbio mi je lijevu šajbu. Upravo udar je tu gdje mi je to dijete od 3 godine ležalo. Palo je za 2 prsta da ga tačno u glavu pogodi. I na jedan puta dobro krećemo. Ajde, mi gledamo sve u vlast da nam pomogne, vlast izgleda to zaboravlja. Samo šuti, mi šutimo, on šuti. Ako nam ko šta reče, mi to vjerujemo, idemo, hoćemo li gore, nećemo li, hoće li nas pustiti, neće, mi ne znamo kuće. Znači ima nas pojedinje koji znamo kućemo, koji ima svoga, pa moramo se smjestati, šta će ovih ko nema nigdje nikom. Dijete je jedno umrlo tamo u putu, majka ga nosi uza, se kaže. Neće da ga ostavi. Neće da ga ostavi. A niko ne preduzima, ništa se. Eto kako to stoji sve, prilike sve tako. Svašta na putu ima, dešava se. Slaba to, sve to. Rampa, popis putnika, naša, valjda, nada. Kaže mi, da li imaš spisak putnika? Rekao, neki sam imao u Topuskom, ali nije pravomoćan jer sam putom kupio i šta ja znam. Zamoren sam 7 dana i 7 noći i nisam stisnuo okom. To nisu putnici, to su valjda izbjeglice. Bre, pa treba meni. Onda sam se malo naljutio. Pa rekao čovječa kad treba, pa uđi među ljude, pa uzmi taj spisak. Meni ga više ne treba, jako nisko, pa ispod može. Ajde, idemo, kreće kolona. Stižemo i Kninja ne vidimo, stižemo i Liča ne vidimo. A ko nas pita, ko nas dočekuje? Idemo ki grlom u Jagodu. Koliko ste već dugo na putu? Po 10 dana. 10 dana, to nije za izurati. Mnoge nas čekaju da imaju prikolici, da pouči, ako nisam zdrava, sad sam već i gotova i pogotovo. Državu, vlade i sve, da mi majku, sve ima mora biti poditi čovjek. Ništa više. Nije za izdurat. Za izdurat nije. Nikog reda nemamo, ništa nemamo, ništa živo nemamo. Ti sam skodočkavo, sve ostali gore po palče, po robče, mi smo ošli nam gore do ušle, gdje će nam se sve storki narod. Što država seli, ne seli, to sam jedno selo 2. Država seli cijela, pa tu je 1 milijarda ljudi. Ko će to primiti toliko? Imaš gosta 2 dana, pa ti je dosta, zakon moli država da seli cijeli svijet. Sud sam djeto, ja stara budala, sa divanima, pametan budo. Jo, raki pojio, ovo što napravio. Evo je moj javljiv želdit. Sad Martić traži sad neku državu. Hoće skupljen narod, kakvu državu, izgubi sve živo, izgubi sve, nema ni ljudi, kakvu državu? Državu još Srbiju. Kako nije streli gore, kako nije danas ljubav pucaju. Da brane nas, jer su naši utekli, ja bih kćenova pušak, puškama teku, da teku nam gore kućama. Sram je bilo, cigarnjer, bezobrazni. Pale po 5 godina, već ratnu i jadni goli bosi, ode i nije zgaća, dobi dijera. Ja vidim majku kolonu, ode sve sirotinja. Sve sirotinja. Pa sve sirotinja, da. Sirotinja kad nemaš šta, nemaš gdje prodat šta, nemaš šta, onda još nemaš prodat. Ako to otkupi, nemaš novaca. Ono imaš ni godišta, nemaš ni novaca. Nemaš ništa.
I šta imaš od toga? A radimo, patimo se, radimo, imamo sve, mislim, imamo na poljoprivreda sve, borimo se. Goriva nemaš prvoga, šta su raditi bez goriva? Nemaš ništa. Pijata vidiš, i goni, još smo osnovnom stolovnom na našoj, pa mi bilo još 20 godina tako, pa da buram smo živa, dođu ću krep. Ali pa šta je to, šta tu sad doće, na kraj svijeta doće, pa mi, pa ja 2 kuće idem 8 dana, pa ja ne znam gdje se ja varam. Jeste li kad bili u Srbiji? Nikada, kako sam prošla, nikada. Jeste li kad mislili da ćete doći u Srbiju? Nikad tako pisla, dijete bilo kako pisla. Otko bi mislila, po čemu došla vam? Zašto došla? Mislim, moj budak, osla iz mladosti, starosti, muku i sve. Kako? To je ispalo sve naopako i ja stvarno mislim mi god nam bani, pa mi ćemo ostati mirni. Nije kod nas bilo tak strašno, nema nam reći na kako dosade. Da po nam pucali, da to prijetno naši biti na nam položaju. Rekao, mi ćemo to ostati u miru. I kad tu 2 dana to sve riješi. Odeš mi svi. Da sam bar uzela šta, nisam uzela masti, mesa, nimao pokrivača, robe, da sam došla gola i bosa vam i sad počne na tim golu bosu. I zima ide rante, ovak staru i slijepu i svako ja. Ajde sad, tuž prst. Mislim, ja sama taka, to nas. Ima Hrvata u Srbiji. Neki on nije suđen. Da ćemo išćemo. Ja Tuđmanu ne smijem. Išćemo da ja čeram nekog njegove kuće i ja ga će bežati u šanu. Kako on tebi išćemo? On nema karakter, on ima karakter, ja imam karakter. I da to kakva mili Bog radica, kakva zemlja, ne brdešno naš. Pa kad došemo tu biti, pa neka nas tu umiru, štike niš nemamo. No kakvi, u 2 dana ovdje. Jugoslavije i Krajine. Sve ode u 2 dana. Bez puška, bez metka. No, šta nije pala, ode sve odbo. A pošto je Jugoslavije iskoro? Ošlo sve odbo. Sve ošlo. Nema tu. Moj, to je ošlo, niko živ nije ostao. Niko živ nije ostao, blago povezan oslo, krvci zatvornih ovdje. To je lud, sam ništa više. Svo blago ste ostavili? Sve je za oslo i zatvoreno. Sve oslo, sve je za. Poruči Tuđmanu da će mi vratiti na rad. Imate tvornicu da radi godinu dana? Nemaš, djetike se, a sad kad sam došla mi gledaju sam mi gore. Sad voda pođi hoditi da se postavljaju. Baš to slikati s djetom. Poznam svako mjesto od prvorat. Poznam svako skretanje, ali toga skretanja obećanog nema. Kuda pravo? Drugo raskršće kuda pravo? Treće kuda pravo? Prelaz kuda pravo? Penjencu kuda pravo? More traktora, kamiona, polupani autobusa. Spuštamo se pravo. Ram. Kuda? Jasno. Eko, niko me ne upita ovdje na cijelom ovom putu da li mašina troši naftu. Niko me ne upita da li treba mlijeka za djecu. Niko me ne upita da smo gladni. Niko me ne upita da li nam fali dijete, da li otac, da li majka, da li nas fali. Pravo pa pravo. Bez nas ne može.
dobit ćeš sve. Dobro. Meni pravac ne paše. Ne paše iz jednog razloga jer su mi djeca bila ovdje gdje se i ja sad nalazim. U toku noći mi se izgubim iz autobusa. Od 70 ljudi, žena i djece, ostalo je možda 15. Ostanu na travi. Put koji je okrenuli, ne znam. Rečem ženi da počisti autobus. I rekao samo dobro šuti. Počistimo ga. Zastavu iz Ženeve digne malo naviše. Na prvu rampu prema Aranđelovcu. Kreće. Majstore pravo. Šefe, prazan. Pravo. Pa rekao idem po neke izbjeglice. Vraćam se. Onda ćeš ovdje desno, pa ćeš gore preko nadvožnjaka. Hvala lijepo. Idem nazad. Prilazi mi, ali policija. Kuda? Gledaju po autobusu, prazan je. Gledaju ženu, rekao, to je bolje put. Ištaljka, razmještaj, prolazi. Pravac kretanja znam, preksinoć mi je objašnjen, ne pogovaram ga, jer iz diskusije preksinoć je rečeno da je jedini mogući za Kosovo. Ako je jedini mogući, od pitanja nema. A nije ni nam biranje. Danas nam je otišla delegacija između nas kao izabrana, između ovih familija, sa Sever Transovim autobusom, u Koljevku da vide što Koljevka nudi. Pa će nam doći sad. Kako je u Koljevcu? Pa idemo u Koljevku. Ja sam u Koljevci bio 81. godine i u toj Koljevci mi je savjetovano da nikako noć ne čekam. To je vrijeme kad je žena sa puškom obrađivala njivu i pod rukom držala dijete. Pošto su nam vrući prsti i oči pune baruta, bit će nam drago da konačno branimo svoju Koljevku. Hvala vam lijepa, nemam više